magaalli kana dura haala baratame biteetuma dhiyeessuu ofumaaf baajata mootummaa of harkaa qabuun yaalii gurguddaa gochaa turan magaalonni keenya hin beekamu. Kan akka Shaggar kaasuu dandeenya, Adaamaa kaasuu dandeenya, Shaashamannee kaasuu dandeenya, Jimma kaasuu dandeenya, Asiis dabalatee kan akka Roobee, kan akka Sandaafaa kaasuu dandeenya. Kaanis jiru. Harka mootummaa qofaan dhiyeessiin geejjibaa milkaa'uu hin danda'u. Gaheen abbootii qabeenyaa baay'ee fi murteessaa ta'uusaa hin hubatama, sirriitti beekama. እንደ አጠቃላይ የበፊቱ 6 አለ አሁን ደግሞ ዛሬ 3 ሲጨመር ትልልቅ 9 ባሶችን ለህዝብ አገልግሎት አቅርበናል በዘንድሮ አመት ብቻ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ለህዝባችን አገልግሎት የትራንስፖርት አገልግሎትን አፋጣኝ ያደርጋል። በመናኸሪያ ውስጥ ያለውን ግርግር፣ ሰልፍ፣ የተለያዩ ትርፍ መጫን፣ ታሪፍ መጀመር እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው መናኸሪያ ውስጥ የሚታዩት። ትርፍ የሚጫነው ለምንድነው? ያው የአቅርቦት ችግር ስላለ ትርፍ ይጭናል። ተጨማሪ ደግሞ አቅርቦት ችግር ካለ ደግሞ ታሪፍ ይጨምራሉ። ይሄንን ሁሉ ይፈታል ብለን ነው በአሁን ሰዓት የምንጠብቀው። ሲሰዲሂ የሮ ደርብ ቶርቤቱ ኩዱራ ወልዴን ኩን አቦቲ ቀቤኛ ኬና ወልዳ ከና በከቡአኒ ባሲ ሰዲሂ ቢተኒ አማ ወሊገላ ባሲ ቡልቺሰ መጋላ ሰላ ከሰ ጅሩ ባሲ ሰገል ሰዲ ከን ቢታን አናዳ ዱፌ ጃ ከን እርጊሳን ፍነ ቶኮ ከከናም ዱራ ወልዴን ኡርጂ ቀበቴ ጅሩ ባሲ ኩዳን ቡልቺሰ መጋላ ሰላ ከሰቲ ተታፊ ፊዲ ኡመተ ኬናቲን ባሲን ኩዳኒ መጋላ ኬና ከሰቲ አርገማ በገገመኔ በገገመደል qabeenyi keenya kawaldaana qabeenya ummataati. Qabeenya gartee ummata keessattuu ummata haadhateena dulliftoon dadhabbiiwwan daa'imman teena aduu keessa gubatanii baasni hanqateetiin makiina gartee ala bulanii kunumtaa faagalanii haga maatiin adda diigamuu danda'u keessattuu amma gara magaalaa Diksiis magaalaa gartee Tayyaa kanarratti hedduu rakkatee maatiin haga kanaa jecha wal diiguu gahe. Kanaaf ummata irraa yaane kan ummata irraa baane kana dura akka alaa galchinuuf waan kana godhuu kan qabeenyu yaada keenya koo dura gartee bu'uurannee jennatan dhiifne gara gartee utubisa kanaa deebifnee jirra. የህዝባችንን ችግር አይተን እንደምታየው እንግዲህ በየከተማው የህዝባችን ሰልፍ በየበዓሉ የህዝባችን ሰልፍ ይሄን በማየት ሌላ ነገር ማድረግ የለብንም። ለህዝባችን ቢያንስ ያገልግሎትን ችግር መቅረፍ አለብን። በየበዓሉ ብዙ ህዝብ ይሰለፋል፣ ህዝብ ይሰቃያል፣ ከቤት ወጥቶ ውጪ ያድራል። ይሄንን ለመቅረፍ ነው እንግዲህ እንደ ጅማሬ ነው የሰርነው። ይሄ ማለት ፍጻሜ አይደለም፣ የጅማሬ ነው። ገና ብዙ ያቀርናቸው ነገሮች አሉ።